Abusia Samuel has Samuel Chin as Samuel Jomo Kwabio Jagana TV so any Abusia what you say subscribe it follow comment na share na bibia ntimi nkoso kama the flight asan etu bi wa ye name na Abusia de bia catch us here am top form yen ye de beba aba somo na won so agitwi won say eh ye ko benkum na say ye ko ni for the flight dwumadie ya boafo ye de aseda kese na ebema Glit and Glow Cosmetics sanso bio na General Organic Foods ene eye Kinaata herba ebusia odi ne se didiye srenkum papa na afi kwaje apomde hwehwe mu ye pa for free eye Kinaata herba center for akache midi am just one more for nana K Jesse Abranti ebusia mo yintu fa wi mu kakra surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Kinaata venicare no. Se wo use a esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Piao Abusia ya Samuel kwa bia woni tua the flight de see tu a ensem poro abrenya abrenya no a na ye de ebeba ababeso na tese antọ fom na yenso ye ba beto fom a ye domasuko ehwehwem erururu mu ye pa na abusia yin emfoni foforo asan ababeto abonten a ababa wa ba ko wotre se bia kamia ko se wiase wo hu se wo ba beto ye ka se empani kan se mi se ye di jawa na ye di asoa wo ye ka se odio ni mamamre no so no won se ya mamre onse abusuan ku ahodo bebre na wo honom a yetimi ka se yenwe ade we yenni ade we emfa ade we nka yechi ya de kan wa bekwa akoye nsem bebre na baba wa ba ko sebi wo hwe na mane hunu pa na tese otimi se oh areho enipa mmobo yi pa na no na tese ade mfoni kase ya baba to abonten se wonno de abo wansane ya de mfoni wansane Antilope wansane ya ne mfoni eda eye screen so yi ano na tese utimu se ase omuchi ebusuan wo free mo no yenwe eye na chiwade obesie edidie empani ka se medi ene sebi na enamwo anu nti ababa we se wodi bia akwa kana no na abre nyina no wo ho no ma na te wo dane wansane na nkasedi na se ne empani ka no ye se esewani wo se esewani ense wo ka ede ekire ntabusuan ma yenko ne nkonkwohwe ababa we ya wodi na no ankase na no disem etu dwa se wansane bia wokokore ye nti afie wo ho no ma na esososo na dae ono atimi dane wansane na yebusa se ewiase ehu yenko hwemra Me wo me first born na me ko me promo na manim essa ti omo a omunim papa na owo me no enim na chiru ade omo frem me say e cha me say wo nana wo papa no ma chiru ade na omo chiri no obi dibia ma omo wadi because wanim we adane say aboa no mo kan na enya me wawa si ebu ebe ono because ade na etubi ya me ya na me de panie a ya di boni mpankasa na me de bi ahye na we na ahunu minim na me de twinsuo na ewo acho mo yibo na ekita misini e achem so on bet me the artificial ashama Okay. na me ni no atini se me hu me old pictures na me hu say this year my year first no dia na em say me num aduro na me mu and ye me hu a me sua na em say me num aduro na me mu first ni pona nimpa hu me omu say me ye bodamfo na say ye ma fon aye na me hu say ye ma na me twem ho a nimpa hu me omu say me ye bodamfo me kita me first born nimpa omu say me obi ba na me kita me obi be hu say ye me ba di say mama na nu so no obi hu say akora na me kita no na ye me ba obi po hu me omu say a wo di akora o mana wa wo mu ni podie omu fatao dia na mwa be no mo ye dia bo wo te bia wo to me dia me busu mi Adam
oyiwa abusia se na wankasa tie no obesi wokoto se woyonko bodwe se ehia na won so wasensuo e de esi odi ho won so odi ane se enti bibia na wose odi ana ena bia na wose owe obesi encheche ai ya bawie ya bakhwie agu odi anke ebedi ayare obidin abusia the flight so eni na je se wonu sia se enkomo no emu aye de papa ya jase akase ena be ma ya boafo abena bi no mutimi eso yen ase Glit and Glow Cosmetics so ena General Organic Foods and the Kinaata Herbal Center odi ane se bomoden didi yes renku papa na afi kona kwaja pom de hwehwe mu papa fa free aye asopeti kase ya make yen na bibia ntimi nkoso kama awia mde asida anopem de asida anwumre mde asida kase ena be ma wo se otimi ehwe ye eka ye ho subscribe wa follow na wa wo so de amofoforo na bibia na etimi akoso kama asida bi wen confirm my production team producers today my son Sanso ena Edmond Opoku Sechi fucking beg me din ya just one so for Nana K Jesse Abrantie. Have a wonderful good afternoon, good evening, good night, and good morning. Hello, any adoption Midindi Christy, and I'm your sole agent, Emma Glit and Glow and General Organic Food, Canada. Glit and Glow and General Organic Food companies, and no na Mr. Santiago and Nana Brown, Eda no. Bibi Biara, a far Glit and Glow with me war. Caramel set, me war, repairing set, me half cast. Me or customized set, stretch mark, hair pomade, and qualem kun a tutu phone kun cocoa phone kun. Nina purely organic, a benny and swag, organic food, no. A ban also will contain Tom Brown, me war and war zomi papa be, me war a war, your spices, you name it. If I charge your screen, I still me number or no. Press that number for more inquiries. You see anywhere, wherever you are in Canada. So what Toronto, so Brampton, Georgetown, Oakville, everywhere, Oshawa, wherever, Alberta, Nina, meeting me, I shipment abroad, and see, Madam Wase.